Katadam yong kalami na atos kana ka Sistine Chapel hakapor janmit hanyaw tarik ujimang arajar arpusan kaba aidak baga jingtap vote kaba ningkong kabala penlong ha conclave kalakut klam ka jingla banjit ya upop ubatamai kini ka jingyat syakmat banjit ya upop ba arspa andre po hanyaw kadai hadin ka jingklat no jong Pope Francis ho benai baladem kumbasa pusan hajar ngut kila am St. Peter's Square ya ka kubor jing penbena ya ka balak mi lenti ban yo ha kapor hanyaw beje janmit Henry kila hap ban ab hadu kapor kandai beje menmit Hagasngi ka baningkong ka conclave ki shispa lai pulangut ki cardinal ki klemla abanjit ye upo. Hagabakut ka kala ka jing tabbut ki cardinal kila tangi ki balot bat ka jingmi tadam yong ka mut bakimpat yalong kawai ka jingmun. Laong ba ka jingmi tadam yong ka mut ba ampat yo ya upo ubatamai balada ka mi tadam li ka mut kila yo ya upo ubatamai. Ki cardinal kin sawan biang Sistine Chapel haka pratari ujemang arajar arpusan haka bakin penlong ya ka jingjit biang ya upop na kabenta ban bujli ya upop Francis ya ki laingut ki pop lajit ya ki hapo ar bat laisngi haka ba ya upop Francis lajit hadin santli ki ballot ha ki arsngi hausnam arajar khatlai ya upop Benedict ubakhat hendreo hausnam arajar san lajit hadin lai teliki ballot but ya upop John Paul ubaar lajit hapo arsngi hadin pratali ki ballot katkum ga Vatican News laong bakibadan ha square ki kentup ya Deacon Nicholas Koronko na Tanzania ha kabaulaong badai banyas nokti ha kajingduai ban yo no ya upop ubatmai Ulaong ba upop ula banday na kanogo no kari Henry kabalang Catholic kadan kam ya upop ubala abanyalam bat penyat ya kabalang. Kiba pau kerteng ban bujri ya upop Francis kum upop ubatmai ki kentup ya Pietro Parolin na Italy, Louis Antonio Tagle na Philippines, Peter Turkson na Ghana, Robert Francis Prevost na USA, Peter Edro na Hungary, Matteo Zuppi na Italy, Jose Talentino Calaca na Portugal, baru Mario Recht na Malta. Habatin, pej bahagi ki shop plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka shop plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bada ka bathau bha kam kta I ka dur jingki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar bam modon ka shop plus F menta ka sngi Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya